drži. Treba će titrirati parametre, ćemo prvo neke mjeriti, nešto ćemo titrirati, titrirat ćemo tvrdoću vode, ako je zainteresiran za titraciju. Se sjećate kako treba to? Ajme. Mogu zaključiti da u vrši imamo nešto. Ima nešto? Da, da. Aha. Nije pretjerano veliko, ali unutra je. Na rakove porodice asistide i to je ono nešto što sam vam i jučer spomenula. Ovo što bi sad trebali ukratko napraviti je zapravo kako se to radi na terenu kad se proučavaju rakovi i kad se želi kontinuirano proučavati jednu populaciju da bi se sakupili parametri o samom staništu, da bi se sakupili parametri o populaciji koja tu živi, znači o njezinom životnom ciklusu, godišnjem ciklusu, veličini populacije. Raka uvijek primamo ovak, znači tu iza i obično kad su veći sa prstom primimo rep jer inače on laprda repom svima tamo i pošpricava se, ok. Radit ćemo kad se vratimo u lab determinaciju i daću vam ključeve za determinaciju, ali sad vam već mogu reći da je ovo vrsta koja se zove Australopotamobius torrentium ili potočni rak. Kolega geograf, idete vidjeti raka? Dobro, sjećate se kako se određuje što je mužjak, što je ženka? Ja ne znam. Dakle, životinje okrenute... A ne, pa nije to ništa, ne mre to malo tak jako. A da smo ga pravilno držali, to nam se ne bi desilo. Da. No dobro, dakle... Ma nišma, dajte kolegice sa mužjaci vam imaju organe za kopulaciju. Znači ove noge plivalice, pleopodi, prva dva para, sad nemam iglicu, čekajte samo malo, baš tam neka. Imaju preobražene... To je ona, pazi kad klečiš ovdje, koprive. Aha. Što će reći, u njih mužjak stavi spermatofore kad ih lijepi ženki na abdomen, dobro? Znači ovo ovdje, što ću ja sad ovako odvojiti, ok, znači ovo i ovo. Inače, gonopodi inače imaju i obično ulogu u determinaciji, odnosno taksonomskom svrštavanju raka. Ok, ženke, da vidimo, inače ćete ženke prepoznati po tome što imaju širu guzu. Ozbiljno? A zašto će im šira guza? Možda najbolje. Veća zaštita jaja. Tako je, znači trebaju veći prostor, ovo su sve mužjaci. Ok, mužjaci su u ovo doba i općenito su oni jako aktivni u ovo, da sve su mužjaci. Može? Ja ne volim. se ono zrakim se. Da, oko škrga im se. I onda ne mogu normalno. Da, da. A možda nekim dubim. Nisam ja da trebaš kad drugačije primiti, tako da ti već... Ja sam tak sretna kad smo mi otkrili. Dajte mi taj ruksak da ja to pokrenem, tu titraciju, vidim da svi nekako imaju... mašina i ostali. Mali gama, rusići. To se ne možeš povećati, ne želimo znači to unutra. A gle, teoretski mogu. Ne stavljati ruke u usta. Poslije ovog. A nije to tak strašno. Doći do boje luka. Da. Čekaj, ovo tu crveno su oni paraziti. Ko će sad? Nisam ziher.
Leona, idemo titrirati. Aha. A vi ćete nam staviti ispod bijelu podlogu, može? Ovo još nije. Koliko drugi Pitanje je kako sa otpadnim. Otpad vam je u ovom jogurtovoj bočici. Aha. Da. Istraži kantu. Kolega je talentiran po raznim aspektima. Da mi njepo beton na ruke. Popravljam ceste. I svašta. Tanja, ja sam ograničena. Kako se ovo zva? Pa da ću ti kažem da sam već. Da, hoćeš prvo pH, Stane? To stane. Sine ste se zvježbali i ja bih Ko šta? Ima ispada na kameri. Bljup, Evo neke za reći. Izgleda iz daljine onak dok ne poveća taka kamera, izgleda kao je bolognese. Fokusiraj, tako je. Pa ne, ajde pomakni ovo onak skroz, Što? ne povećat, nego smanji. Još malo. Ne mogu više, to je to. A dobro, ajde. A mrvicu nas A dobro. Tako zna kao či stavljaju bolognese menzi. Mljeveno meso. Nisam jela u menzi. Di mi ova hrpetina tu desno. Evo ih. Ovo se jako lijepo vidi ovako. Još kad se razvuče na... To, tako je. Čak bi ga se možda i dalo determinirati ovako samo. Kad se razvuče na ekran. Kako radi nožicama. Maši Ivice, maši rukom, maši nožicama, a gotovo. Sve ih ne zove, sve ne zove, svako mora imati ime. Vicišo.
Ivo 1, Ivo 2, Ivo 3, Ivo 4, Ivo 5.